Ibe tingchua ilung ta pen mena na mai gu mara sam news kadai rein sa zeme ko na pumangai dele. Ministry of Home Affairs na Tibe chitki zeng kai kano sumai ge karai be ge zalangrong bodigu Assam Manipur Nagaland gu president pepe du baike na tu tetluze pazai makpage tu chani balam ge National Investigation Agency ne investigation palam kathai rang phogai dele. Aize zinai baike ze ke rima ge Special Secretary Home Government of Manipur H Gyan Prakash ne Ministry of Home Affairs ne NIA National Investigation Agency du abon mai du to chepalam ge kathai rahang order het kai belusi hai manada ge pelya gai dele. Air India Limited anui hai manana chi zambe limbagri ke limbung zinai baike ze ket mage Tata San Tata nane apo limbagri ke limbung government ta ne lui rahang ka chagrang kang pengki lang je ngamni le je ka chule. News sources za report na saza apo airline Air India Government of India na zobage Tata San ne ka chagrang kang pewang kilang je rangkang pro changchum ria pewang le je ka chule zai minister ki ke mena phegai je Union Home Minister Amit Shah ne pe peitu je apo airline zorobage phegai de le je sale. Central government na apo airline Air India je Tata San hang namai kum dui ke lungge balagai gule je ka chule. Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma zinai baike ze ket rimai ge Dibrugarh flyover high squeeze himrute set tibe foundation stone tichuraben tulet pe kaidele. Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma na saza apo project state owned priority development kangene rangkang kro dai squeeze langkai ketsi go project lei za apo flyover zeting kum kanopi ge telelwa rate gulei zai apo kha convey fuinai Dibrugarh National Highway 37 changbe telelwa rate gulei je kachele. Nai baike ze ke rima ge Manipur Bharatiya Janata Party BJP President A Sardaf Devi resident pekige pogu security guards kana to sagluze tu pekene gimine kapeze Rajmedi city me pungke gai zala lei je kachele. News sources na saje zinai baike ze ke rima ge 7M rifleman khongba na harup nai rifleman thonging thong baite zo saglu je tu petkene thonging thong baite Ukhrul district ne khongbong na harup tu AK-47 rifle ne puzuka pilei je kachele. Mizoram state ke COVID-19 rit ne nrago ki je kes tu bibi bam de ge central government ne medical expert nai scientist rehugulam ge machi ke melume du palam ka thai je pir hang langai gulei je Mizoram government official na sale. Aize danai chitke je himre bama ge Mizoram Lok Sabha member Sil Lalwang Sangane Union Health Secretary Rajesh Bhusandu hadodam loje dogai lubachang Union Health Secretary Rajesh Bhusan ne Mizoram state ke COVID-19 case tochu je bambalam ge ngaga gulei je kachule. Idai rege hai manana chi zabambe zai visited che bambe Kaziranga National Park UNESCO gu World Heritage Site zinai baike je ket rima gene tourist bam ibe pirowang ma hang zai visitor sanglet kadai dile. Aize Assam Forest Minister Parimol Sukla Bagdia zai Agriculture Minister Atul Bora zai PCCF Wildlife Amit Sangane let pet kabega kazogai dile. Assam Forest Minister Parimol Sukla Bagdiana saza COVID-19 SOP Special Operation Procedures nai protocol ting teize apo park Kaziranga National Park pirong metage bamgulei je kachewile. Sam peichi ga be railang be tuze anui zema ko gane pi makcha kanchi be Bible hana point hang kya lit bamgulei aize anui zema Assam Manipur Nagaland ge bam rasi ki makcha kya lit gane mle na hange let ka ba ko lei. Aize online gine pi makcha kanchi be Bible kya lit pe bamgulei zai aipo kya lit ka begu hatto ilang be hatto first prize na rangkang changna pakana be hatto second prize na rangkang sangket cha haminge zai pakchum be hatto third prize na rangkang changket. Aize categories kanala muile railang be categories ne hana poine ting kum mingye gane ting kum kreu ko changbe zai Bible sambam ne mathai pro mingye gu pudum eket kene pudum skui changbe sampai to the true happiness coupling be so good parale. Zai pakana be categories ne hana poine ting kum kreu ko chumgene ting kum kreu te set changbe zai Bible sambam ne karai be Corinthian me pro kreu ko chumgene pudum eket kene pudum kreu ko chum changbe parale sampai to the kuhung be love ka chewle. Aize November kruke zeng kai gene choose kruke zeng kai kana lungge pi mak che kya kai lube video langwang rale.
ai po ge kia halit ka ne melai na nang nui gu personal detail nang nui zi nang pui nang per zi zai nang gu state zi zai nang nui gu whatsapp number ai po mobile number pakange pega bege langwanga rale zai December ndui ke zi ke tingkum chang na jang kai ket mai ge nang nui gu result tu chi be media ge ne legai rai gu le Union Health Ministry gu report sai suize India ke COVID-19 rarit zinai positive test pen me mina changkai stroke cha hai sna jangkai sna midu COVID rarit ne positive test petele COVID kan rovigne zinai ida di me recovery stage mina changkai te set se hai na ja dai stroke me ida dile zaina ka te ze India longge COVID kan rovigne ida di me recovery plan te ze Kro ko chum ze la him rose chang hadai ko chum si me idai dele Union Health and Family Welfare na National Vaccination Drive gu report sai suize COVID vaccine re kabloi lu mete ze kro riak te set kuize lak na ze chang te set me si me kablu dele je ka chule Manipur State Health Department gu report sai suize zinai bai kyu ze ke rima ge Manipur COVID case ka chibe test pen mina hai ke chering yu skui midu positive test pet le za mina hang chum sai di le je ka COVID kan rovgne zinai ida di me recovery stage mina hai ke cher reaction no me ida di le na ka te ze Manipur ge COVID rarit kine ida di me plan te ze lak ke che changkru stroke sa hai stroke chering yu ku chum me ida di le je State Health Department na sale zai na lang be te ze Manipur ge COVID-19 rarit ne na ka te zen roba me active case ne mina chang na za hai na za him ru ko no rola le je State Health Department na sale ai gina na mai gu mara sam news ka loi ga de le pi guys an kinga ni male indu to de le